Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mimro. Pada kesempatan ini saya mau men-share video tausiah dari Guru Ta Al-Mukarram Ustadz Andi Eteng SPDI. Seperti apa video tausiahnya? Mari kita tonton setelah cuplikan video berikut ini. Nigi tau lomwangi urusan na sila suranna. Nigi se dito mudahkan urusan na sila suranna. Majapu urusan na matutu na lomoy tanpa dia sadari. Tapi nigi tau resaki jama-jaman na tau Nigi se dito dia na melo tulungi pada na rufa tau. Sitongan na ali na matutu na resaki ali na tanpa dia sadari. Maka de Abu bin Hashim ang kajet tuwi tabo tatonre. Ang kajet tuwi tabo takatan ni na sa yamanan nahi asan nahi. Sinin na tau matinulu pigaw iya tu jama-jamang. Ternyata apa yang terjadi? Maka da Abu bin Hashim tabe ukar ka gere. Ang kakawa nga sakku ka tu. Nasabak matinulu ka je ang katwa sakku ka tu. Ternyata yukarang di mana gasan na. Di sisa gasan na. Jadi maka da Abu bin Hashim pakasi-kasi gere ukanay. Sallallahu ala Muhammad. Sinin na rufatawe fada melok mana ngi manya-manyamang. Fada melok mana ngi bahagia. Neye kia silat dagi angka yetu kebahagiaan ngi narik komabela ki niga pancaji ki. Namo maga lopo na bolay, namo maga gana agaga, ye na tomabela niga maleki agaga. Madapu den dole manya-manyamang riya tutungata. Tanda fodo fung Allah Ta'ala angkay simata mareki ritu hidayah alap birang rilalan na iya atutungata sabana sabari na tofada manya mangriwan walino labilap biri akhirat mati insyaallah. Sinina tamatomalabiku iya angkere masiri pung Allah Ta'ala ang kaset di kita yang berjudul Al-Mukashifatul Qulubi. Iro kita nakarangi alim malabit na Syekh Imam Al-Ghazali. Narampe rekwero rilalan na iro kita ang kasik di tauriasang Abu bin Hashim. Iro Abu bin Hashim termasuk itaw matinulu beribadah. Terutama tahajud na. Jadi makanya ibadah tahajud na Abu bin Hashim. Ang kanang kasewawatu riwatun na moto ritang ngabani melok pa foli yero yasange salat tahajud watun na melok mala wayjenne tiba-tiba angka watakali malopor isidapena taselang Abu bin Hashim maka de rekwero niga tu hole vega tu malopola dak mana watakalena aga katata jok kamay nasayero kataku melo ka jok kacata sinin na tau moto matahajud na reko tanggabad ni. Oh ternyata itu adalah malaikat. Denameta maka de Abu bin Hashim ang kajet tuwi tabo tatonre. Ang kajet tuwi tabo takatan ni nasa yamanan nahi asan nahi. Sinin na tau matinulu pigaw iya tu jama-jamang. Ternyata apa yang terjadi? Maka da Abu bin Hashim tabe ukar ka gere. Ang kakawa nga sakku ka tu. Nasabak matinulu ka je ang katwa sakku ka tu. Ternyata yukarang di mana gasan na. Di sisa gasan na. Jadi maka da Abu bin Hashim pakasi-kasi gere ukanay. Kaman ang kanalaloy atau kaman ang kamasali pakaja-kaja kana. Ternyata isapa de sisa gaga asan na si dimuna. Herang agar fasabaran na nadegaga sakku. Jadi makutanay aga fasabaran na nadegaga sakku. Nasamanya tuo ka denang kanasala yasang tahajud rialeko. Ternyata maka de yero tonrang ingi ero kita ero yero boe mas makadei ang kanang kasewatu sibuk ki ritahajud ta na malufu ibalibolata
Angka nang kasewa waktu sibuk kiri ibadata na angka to maparallu bantuan na dia mutulong. Iya na he farallu fadari faham onro fantinna to si bantu-bantu. Onro fantinna to si tulung-tulung. Onro fantinna to si weway. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ang kalalo ko ikas si matamakatan ni masai. Yero ya sangi ridho na fung Allah Ta'ala. Siampa-ampa lalo ki. Ajak lalo rikwero mo fada melo. Si fau-fau masalah. Ajak lalo tu fada melo. Bercare-baray. Gangkan na mo si sola-solani fada lemu mato. Tadampang kak maraja tamato aku. Mega to tau maku kwewe. Tanya to ko kampota. Tanya to ko daerah tak ko miro mabela. Maga mo dili na. Lisak masigi watak kalena na iya katanda lisak masigi atinna. Tadampang ka. Mega tau maku kwewe majalis taklim wajunna. Tapi tanya majalis taklim atinna. Tega naritala siap bu amaki. Yak karesuang. Isomperang. Ternyata atit tak tuliang kamofa masalah. Atit tak tuliang kamofa macarepa. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hal yang merugikan diri sendiri. Makanya tomato malabiku rilalan na yewe atutu ngatae set di nikmat maraja farallu malak da isukuruki nareko iero watak kaleta saman na magele-gele papinadinge nareko maparallu tawin na din itulong saman na majak papinadinge nareko ang kasumpulolota maparallu bantuang na din ibantu. Apa mega to tau maku kay pae sekali lagi dito gaga ko kampota ko miro mabela. Ternyata iya pa na makasikong ka na chaning. Iya pa na makasikong ka na lori. Iya pa na makanja na riko ang kamelo na katay padahal hal seperti itu tidak baik. Din awat ding. Makanya nigi-nigi tau lomwangi urusan na sila suranna. Nigi-nigi se dito mudahkan urusan na sila suranna. Majapu urusan na matuto na lomoy tanpa dia sadari. Tapi nigi-nigi tau resaki jama-jaman na tau nigi-nigi se di tau dia na melo tulung ifadan na rufa tau sitongan na ali na matuto na resaki ali na tanpa dia sadari. Makanya sinin na tomo-tomo labik kong kay hadire Syekh Imam Al-Ghazali na bagay apa golongan na rufa tau ang kataw sa'idun fid dunya wasaqiyun fil akhirah ang kataw manya-manyamang irilino man rasarasir yahira. Ang kato tau saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Man rasa-rasay erilino manya-manyamang iriahira. Ang kato tau manya-manyamang irilino man rasa-rasay iriahira. Ang kato tau sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Manya-manyamang irilino lak bifi manya-manyamang iriahira. Ang kato tau man rasa-rasay irilino ni yeke lak bifi rasa-rasan iriahira. Nareko fadamelo kak tanaiki pasti yero malak da ye cinnai tomelo sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tomelo manya-manyamang rilino labbi-labbi manya-manyamang kiri asori mundi na pong Allah Ta'ala. Tomatok ko yamanang sik di dalik maraja sik di fama selopo narip ko yero atutungata di na tomabela ko yasangi agama nigi-nigi tau tamay watto sampajang na de namanya mapapili na ko de na jok kapigawi berarti fama selopo to yato. Itu luar biasa itu. Nigi-nigi tahu ang kadale na, ang kawaramparan na, inadeha namanya mapapili na. Iye ko de na bagay rituju na fadan na rufatao tulong ni fadan na rufatao. Makanya ero din riwapalatuka makade nasariki to si tulutulong. Nasariki to si bantu-bantu. Nasaba magi upalisuki pe mangonangi sibu amaki ri ibadata nang kabalibolata malufu nang kasajisalata maparalu iyak kita orangi de amma nagaga tergolong asat tak makada tau makanja ibadana nasaba iyan lufewi fadatta rufatau tepat si tepat na si di tau de na suku yekokomi fungala tala makanja de na suku to narekokomi fadana rufatau makanja na yeka suku si suku na yasang etapa makanya hablu minallah maka sito hablu minan nasta. Jadi tajagay madecing iro
Sallallahu ala Muhammad. Baru saja kita mengikuti tausiah dari Guru Ta. Semoga berkah dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga Guru Ta diberi kesehatan dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.